Yirmi santimetrga ko'tardi. Eng to'monki butun biyikligi qalaz 20 santimetr. Butun 20 santimetrga ko'tarildi. 20. Bo'ldi, talashmay turinglar balgar. Qurmonaliyev, Rustam Jumg'al. Qurmonaliyev Rustam. Bak, şaşmayla sıra öyle, gir öyle, otur oğlum. Şaşmayla. Otur, bas. Oğlum, öydürün. Kaldırak, hiç gerek, kaldırak. Bayke. Gidip blok, otur. Hadi, gel. Bunlar, ye. Tak. Nazarbay Emilbek'e kol götürmüş. Yok, Bişkek şehrinden balbana. Erden tutsun Mirlan oğlu Bahtiyarçı. Korkma. Gir sırası, gir. İyi, başında kalma. Emine, aldırak gir, aldırak. Ne burası, aldırak. Buradan karma sırası, karma. Götür. Bolbay kaldı. Aldırak. Kutu beke varmaz zaten. Kutu beke varmaz. Çok bolbay kaldı. Nurakov, Ravil. Nurakov Ravil. Var mı Nurakov Ravil? Hey, götür. Köter. Yaxşı. Tak, bolbay kaldı. Kolçak koyunuzlar, hareket oldu, kolçak koyunuzlar. Akberdi, Alihan, Kazakistan var mı? Başlı toşka rakkalı, başlı toşka ağız, Bayke. Boldu. Kayda giriyor be, Ravil uyat boldu. Başlı öydürük. Ravil Bayke, başlı toşka alsas, başlı toşka. Kır. Hurmatlı, men görünadарға айтып koyayım. Жана таш көтөргөн боюнча жеңүүчү болгон жигитибиz. Быйыл Араб мамлекетинде болгон таш көтөргөн боюнча дүйнөлүк белдештин жеңүүчүсү. Бу Кана келдирек деген жигитибиz азыр. Жөн эле бул бир машина уткандан кийин экинчи машина белдешке катышууга болбойт экен. Бирок мен көтөрүм дагы байге албайм дейт. Акыллы. Men götürüp жеңүүчү болсам дагы менден кийинкиге баш байгени берем дейт. Видеоға тартып тұрыңызшы. Колчак кооларына келтирек балдан. Видеоға тартып тұрыңызшы. Башты базылетін. Баштаңыз. Қалтыратпай, титіретпеңіз. Титіретпеңіз. Жаста қалып тартыңыз. Баштаңыз. Geldik töşten al, töşkö başlı töşkö aldı geldik. Töş, uçundarak. Narkı buttu sal, koldu sal, artık iyi tura.
İçinden sal dostum. Екі ұтты тең içinden sal. Sal, екі oldu teң içinden sal dostum. Geldi başты. Точка kıl, başты точка. Тура, iyi. Emi тура, көтердің. Көтер! Биринчиден жеңиш кут болсун. Рахмат чоң. Атты канча сантиметрге көтөрдүң? 25 сантиметрге көтөрдүм. Мен ат көтөргөн боюнча берген дос балдарым, агайларым менен жастырып койгон. Мен өзү кыргыз күрөш боюнча күрөшүп жүрөм. Сынтырбек байке, сизди Мамбеткул байке көк бөрү жакта күтүп жатат. Көк бөрү болот турган жакта күтүп жатат. Көтөрүп эле тренировка кылып жүрчүк. Салмагың канча? Салмам 100 кг. 100 кг. Кайсыл жактын колуну, кайсыл жактын турган болосуң? Талас районунун Жонары айылынын Жонары айылында төрөлүп, ошол жакта окуп чоңойгом. Талас районунда. Негизи күрөшүп жүрөсүң? Негизи кыргыз күрөш боюнча күрөшүп жүрөм. Аттын салмагы кандай экен? Көтөрүү кандай болду? 300 кг. Эми аттын салмагы оор экен, аябай. Аллах тааланын буйругу экен, мага буйрук коюп тур. Утуп алдык, Кудай буйрса. Мен басып кетпейт белең 2 метрге. 2 метрге басып кетейин дедим, просто ат тыпырсылап жүрдү да, буту кол байланганда басмак. Автоунаа уттуң. Автоунаа. Азамат, күлүп кут болсун. Чоң рахмат.